با سلامی گرم به یکایکتان دوستان خوبی من شعله گلخوجه هستم. همان روز ساعت 10 با وقت پراگ، ساعت 12 با وقت مسکو و 14 با وقت دوشنبه در خدمت شما با خبرهای تازه. تشکر میگم که دویی ما رو تماشا میکنید. من در نوبت خود تلاش میکنم سوالهای شما رو بی پاسخ نگذارم و در برخی از آنها در جریان صحبت پاسخ خواهم داد. امروز امالی رحمان زیر یک قطار قانون‌ها امضا گذاشت. یکی از آنها مربوط به اصلاحات در کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری است که جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی و نژادی سبکتر می‌کند. بنا به آن شخصی که باری اول به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و نژادی متهم می‌شود و اگر در فعالیتش ترکیب جنایت نیست، از 2900 سومانی تا 5800 سومانی جریمه و یا از 5 تا 10 شبانه روز حبس مأموری می‌گردد. اما شخصانی که بعد از گرفتن جزای مأموری در دوام یک سال تکرارا آن را صادر میکنند به جوابگری جنایی کشیده خواهند شد. اون وقت برایشان از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. پیشتر برای چنین عمل 5 سال زندان مقرر شده بود. سالهای اخیر در تاجیکستان 10 نفر با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی از جمله برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی به مهلت‌های دراز زندانی شدند و مخالفان این بند قانون را بیشتر همچون ماده نوبتدار نام میبرند. تاجیکستان در ماه اکتبر و نوامبر نیز به خارج کشور برق فروخته است. در این باره ازیا پلوس با استناد به معلومات کمیته امور تاجیکستان خبر میدهد. به قول منبع ماه گذشته از تاجیکستان به مبلغ 2,700,000 دلار نیروی برق صادرات شده است. در ماه اکتبر باشد برق به مبلغ 2 میلیون دلار فروخته شده است. معلوم نیست که برق تاجیک به کدام کشورها صادرات شده است، ولی معمولا تاجیکستان قسمی از برق استحصال شده را به افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان میفروشد. صادرات برق در 2 ماه تیرمو در حالی است که محض در همین وقت ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان همگی چند ساعت در یک شبانه روز برق داشتند. هفته گذشته هم نمایندگان شرکت برق تاجیک خبرها درباره صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه را در شرایط نارسایی شدید آن در خود جمهوری قطعاً رد کرده بودند. از اول سال تاجیکستان از حساب فروش برق به کشورهای دیگر بیش از 53 میلیون دلار به دست آورده است که گفته می شود این مبلغ در نسبت همین دوره سال گذشته نزدیک 42% کمتر می باشد. در یک جلسه تحت ریاست وزیر نقلیات تاجیکستان جریان تجدید راه ماشینگرد دوشنبه بختر و لایحه ساختمان دالان‌های ضد ترموی در راه دوشنبه چنوق بررسی شده است. عظیم ابراهیم از مسئولان طلب کرده است که کارهای ساختمانی سری وقت و با-صفت انجام داده شود. وزیر گفته است مسئله ساختمانی راه و پل‌ها و انفراساختار راه‌ها همیشه زیر نظارت حکومت و وزارت نقلیات قرار دارد و مسئولین باید به این کار اهمیت جدی بدهند. باید گفت تابستان امسال وزیر همکنون سابق نقلیات خدایارزاده گفته بود که با پنجشنبه کرونا ویروس تعمیر روی دوشنبه بختر به تاخیر افتاده است. بخش اول این راه که دوشنبه را به مرکز ولایت ختلان پیوست میکند باید ماه اکتبر امسال بعد از تعمیر به استفاده داده میشد. اما کارمندان شرکت‌های چینی که پودرچی اساسی بودند به کشورشان رفتن نتوانستند به تاجیکستان برگردند. مهلت انجام ساختمان راه دوشنبه بختر تا سال 2022 پیش بینی شده است و بعد انجام ساختمان مسئله پولکی کردن راه نیز بررسی می‌گردد. مقام‌های محلی در ولایت بدخشان افغانستان تصدیق کردند که چند صد جنگجوی خارجی از ناحیه‌های جرم و وردوج به ناحیه‌های مایمای، نوسای و روغستان در همسایگی تاجیکستان رفتند. اختر محمد خیرزاده معاون والی بدخشان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت حدود 450 تروریست خارجی از کشورهای گوناگون در ولایت بدخشان حضور دارند. مقامات تاجیکستان میگویند تا کنون هویت از 80 تا 100 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که در ولایت تخار و بدخشان افغانستان در صف گروه‌های تندرو قرار دارند. اختر محمد خیرزاده گفت اطلاعات آنها نشان می‌دهد که جنگجویان با 4 گروه جماعت انصارالله، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و امارت اسلامی قفقاز رابطه دارند. مقامات حکومت تاجیکستان گفتند از تمام توان برای پیشگیری از نفوذ تروریستان به خاک این کشور استفاده می‌کنند. یک مقام مرزبانی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش در این باره با رادیوی آزادی صحبت کرد.
дар душанбе комбинати орде ки тақрибан 3 сол аз кор монда буд бо харҷи беш аз 50 миллион сомонӣ дирӯз фаъол шуд. қарор аст дар корхона дар як шабонарӯз 400 тонна гандумро коркард кунад. дафтари раиси ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд дар сурати фаъолияти бонизом ин коргоҳ метавонад бозори дохилиро пурра бо орд таъмин карда ба хориҷанӣ содирот намояд. то ҳол тоҷикистон гандуму ордро асосан аз қазоқистон ворид мекунад. дар соли 2019 ҳаҷми воридоти гандум ба тоҷикистон беш аз 1 миллион тонна ва истеҳсоли он дар кишвар беш аз 800 000 тоннаро ташкил додааст. бо дар назордошти коркарди гандуми воридотӣ тибқи иттилои расмии соли гузашта дар кишвар ҳудуди 1,5 миллион тонна орд истеҳсол гардидааст. корхона дар ҳоле ба фаъолият мепардозад ки имрӯз нархи як халтаи 50 килои орд дар тоҷикистон аз 250 то беш аз 270 сомонӣ нарх дорад. орд маҳсулоти стратегии ғизоӣ ба ҳисоб меравад ва пасту баланд шудани нархи он ба таври мустақим ба буҷаи оилаҳои тоҷик таъсир мегузорад. шоми дирӯз мардуми деҳаи оқсои вилояти бодканди қирғизистон баъди гум шудани 2 аспи як сокини ҳамин деҳа ро ба самти ҷамоати ворухи исфараро бастанд. дар пай марзбонон ва намояндагони ҳукуматҳои маҳаллии ҳарду кишвар ба ҷои ҳодиса рафтанд ва тавонистанд масъаларо бо оромӣ ҳал кардаву роҳро кушоянд. гуфта мешавад субҳи имрӯз аллакай роҳ боз шудаву таҷаммуи сокинон дар он ҷо ба назар намерасад. вазорати меҳнат ва муҷирати тоҷикистон дар як матлаби тозаи худ менависад паёмадҳои иқтисодии пандемияи COVID-19 ба муҷирони корӣ таъсири амиқ гузошт. бинобар баста шудани марзҳо ва ҷорӣ кардани карантин бештари муҷирони тоҷик бекору даромад монданд. маъни парвозҳо ба бозгашти муҷирон ба ватан монеа шуд. бино ба омури расмӣ дар ним соли аввали соли ҷорӣ наздики 130 000 тоҷикон ба муҷирати корӣ ба хориҷа рафтанд ки дар нисбати соли гузашта 57% камтар мебошад. аз ин шумора ҳудуди 118 000 нафарашон ба русия ва беш аз 4,5 000 дигар ба қазоқистон сафар карданд. барои бозгашти шаҳрвандони тоҷикистон ба ватан парвозҳои чартерӣ ташкил шуданд. вазорати меҳнат ва муҷирати тоҷикистон мегӯяд аз моҳи март то декабри соли ҷорӣ тавассути ин парвозҳо беш аз 70 000 тоҷикон ба кишвар интиқол дода шуданд. ва чун аз парвозҳои чартерӣ ёдовар шудам, ҳоло барои шумо дӯстони азиз дар бораи ҷадвали парвозҳо мегӯям ки аз Русия ба Тоҷикистон дар назар гирифта шудааст. фардо ширкати Somon Air 5 парвоз анҷом медиҳад. 3 парвоз аз Москав сурат мегирад. ҳамчунин тариқи як парвозӣ аз Санкт Петербург ва Қазон хоҳишмандон ба Душанбе интиқол меёбанд. ин ҷадвал то 31 декабрро дар бар мегирад. сафири Тоҷикистон дар Русия мегӯяд то он замоне ки талабот ба бозгашти муҷирон ба ватан аст, парвозҳои чартерӣ қатъ намешавад. ва ҳамон гуна ки мебинам дӯстон, аксарияти саволҳои шумо дар бораи роҳҳои арзонтари сафар ба Тоҷикистон ва василаҳои бозгашт ба Русия аст. шумо мепурсед ки оё шаҳрвандоне ки шиносномаи русӣ надоранд метавонанд тариқи Қирғизистон ба Тоҷикистон бираванд? бале, бори дигар ёдрас мешавам ки аз 4 декабр Қирғизистон ба вуруди шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла тоҷикон иҷозат дод. нархи билетҳо ба самти ош аз Русия аз 13 000 рубли русӣ шурӯъ мешавад. ҳамзамон тавассути Узбекистон сафар аз Русия ба Тоҷикистон то 28 000 рубли русӣ сарф дорад. вале зоҳиран бо вуҷуди пайдо шудани рақобат бо ширкатҳои қирғизӣ ва узбекӣ, Somon Air Тоҷикистон нархи билетҳоро арзон карданӣ нест. нам дар ҳолест ки аксари муҷирон чанд мо ба ин тараф мегӯянд ки нарх хеле баланд аст, 395 евро ё ки 38 000 рубли русӣ тақрибан, вале бо ин вуҷуд дар баъзе аз авиакассаҳо ин билетҳо то 45 ва 47 000 рубли русӣ низ фурӯхта мешаванд. дар мавриди сафар аз Тоҷикистон ба Русия бошад, бинандагони азиз, масъала печида ва ё мушкилтар аст. онҳое ки шаҳрванди Русия нестанд ва барои сафар ба он кишвар сабаби узрнок надоранд, тариқи ягон роҳ феълан ба он ҷо рафтан наметавонанд. ҳоло чорае ба ҷуз аз мунтазир мондан мутаассифона нест, ҳарчанд маълумам нест ки кай роҳҳо боз ва ё парвозҳои мустақим аз сар гирифта мешаванд. ҳар хабари тозае ки дар ин бора шуд, боварӣ дошта бошед, мо ҳатман ва фавран шуморо дар ҷараён мегузорем.
дар душанбе боз як ронандаро барои зан озори муҷозот карданд. раёсати вазорати корҳои дохилии пойтахт хабар медиҳад ки як сокини 31 солаи шаҳри ваъдат ки ронандаи мошини опел астра будааст бо ҷурми майдаҳубошӣ ва ҳаракатҳои бадахлоқона ба маблағи 406 сомонӣ ҷарима шудааст. абдувоҷид зокиров ки ғайриқонунӣ ба мусофиркашонӣ машғул буд дар назди корхонаи насоҷӣ як ҷавонзандро ки мехост қоидавайронкунии ӯро дар телефон сабт кунад суханҳои қабеҳ мезанад. гузашта аз ин ронанда 4 моҳ боз мошинашро бо рақамҳои транзитӣ истифода мебурд, дар ҳоле ки тибқи қонун бояд дар муддати 10 рӯз рақами дуюмӣ мегирифт. дар ҳафтаҳои ахир ин аллакай сеюм ронандааст ки дар душанбе барои озору бадрафторӣ нисбати занон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ва соли оянда дар Тоҷикистон ба сохтмони боғи замонавии ҳайвонот шурӯъ мекунанд. ин боғ дар масоҳати 13 гектар дар буриши хиёбонҳои Рӯдакӣ ва офизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе бунёд ва барои беш аз 1500 сар ҷонвар пешбинӣ гардааст. шаҳрдории Душанбе мегӯяд ки мавзеи ҷудо гардида барои ташкили ҳама гуна имконияти нигаҳдорӣ аз ҷумла ҷойгиркунии ҳайвонот, паррандаҳо ва хазандаҳо мувофиқ буда инчунин фароҳам овардани шароити озоди гаштугузори ҷонварон ки талаботи замони муосир аст ба назар гирифта шудааст. ёдовар мешавам ки боғи ҳайвоноти феълӣ дар Душанбе соли 1960 бунёд шуда, ҳоло дар он ҷо 135 нави ҳайвонот бо шумораи умумии 985 сар нигаҳдорӣ мешавад. дар гузашта хабарҳо аз марги ҷонварон дар ин боғ борҳо расонаӣ шудааст. раҳбарияти боғи ҳайвоноти Душанбе тасдиқ мекунад ки камбудиҳое ба мисли биноҳои фарсудаи макони нигоҳдошти ҳайвонҳо ва тангии ҷой барои гаштугузори ҷонварон вуҷуд дорад, вале фавт дар сатҳи зиёд нест. ва бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат барои шумо дар бораи қорби асъори хориҷӣ мегӯям. бонки марказии Тоҷикистон нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 77 дирам муқаррар кардааст. қурби рубли русӣ нисбати рӯзи гузашта 80 дирам баландтар шудааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 153 сомониву 50 дирам арзиш дорад. бо сипос ба якояки шумо бинандагони азиз ки то охири суҳбат бо мо будед, хабарҳои тозаро шунидед. албатта бо гузоришҳои рӯз ва хабарҳо аз ин бештар шуморо 30 соат пас дар барномаи хабарӣ мунтазир хоҳам буд. саволои худро барои мо нависед, кӯшиш мекунем ҷавоб пайдо кунем. то мулоқоти баъди худро эҳтиёт кунед ва рӯзи бобарорӣ дар пеш дошта бошед. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.